Bavandimwe nimuhumure, dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatandatu tariki ya mbere Gashyantare 2020. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cya kabiri cya Samweli, umutwe wa 12, umurongo wa mbere kugeza ku wa 7a n'uwa 10 kugeza ku wa 17. Zaburi ni ya 51. Ivanjili ni yanditswe na Mariko, umutwe wa 4, umurongo wa 35 kugeza ku wa 41. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Uwo munsi wose Yezu yari yabwiye rubanda mu migani. Umugoroba ukubye abwira abigishwa bati, twamuke dufate hakurya. Nuko basiga rubanda aho, bamujyana muri bwa bwato yahozemo, andi mato aramukurikira. Nibwo haje umuhengeri mwinshi, maze imivumba irenga ubwato butangira gusendera. Yezu we yari kwirangwa asinziriye ku musego. Bamukangura bamubwira bati, mwigisha, ntacyo bigutwaye ko tugiye gushira? Nuko arakanguka, akangara umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka, tuza. Nuko umuyaga urahosha, maze ituze riba ryose. Hanyuma arababwira ati, icyabateye ubwoba ni iki? Mbese ntimuragira ukwemera? Bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati, uyu yaba ari nde wumvirwa n'umuyaga n'inyanja? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, amasomo y'uyu munsi aradushishikariza ukwizera. Mu mihengeri y'ubuzima duhura nayo, turasabwa kwizera Imana kuko ari iturokora. Mu isomo rya mbere turumva umwami Dawudi wari warahuye n'umuyaga ukomeye, ni nka serwakira. Noneho akora ibyaha bibiri bishoreranye, gusambana n'umugore w'abandi. Nuko mu kubihisha ngo yikure ku gisebo, ahita agwa mu kindi cyaha cyo kwica Uriya umugabo we. None uyu munsi umuhanuzi Natani aje kumumenyesha iki cyaha, aramukosora amunyuza mu mvugo y'abahanga. Ndetse Dawudi ubwe akicira urubanza rw'urupfu, atazi ko ari we wahemutse. Nubwo Dawudi yaguweho n'ishyano agahemuka, ariko tumuziho ko yubaha Imana, akubaha n'uwasizwe. Ahise yemera icyaha cye kandi anasaba imbabazi. Ati, ni koko nacumuye kuri Uhoraho. Ngiyi kandi inkomoko ya Zaburi ya 51 iri mu zo bitira Dawudi uri gutakamba asaba Imana imbabazi kubw'ibyaha bikomeye yaraguyemo. Mana yanjye, ngiriye imbabazi ukurikije ineza yawe. Bavandimwe, birumvikana uwemera icyaha agabanyizwa ibihano, ariko icyaha kiremereye nk'umuyaga wa serwakira, mbese nk'iyi cya Dawudi, kigira ingaruka ahantu hatatu. Rimwe, ku Mana. Gusambana no kwica ni ukwitandukanya n'Imana. Kabiri, ku bandi. Icyaha cya Dawudi cyahekuye umuryango wa Uriya, kimutwara umugabo, ndetse n'abandi benshi mu Bayisiraheli bagwa ku rugamba. Gatatu, kuri wowe ubwawe, gutakaza imigisha y'Imana, kubura amahoro, kubunza imitima nka Dawudi, kugira ipfunwe. Dawudi yagize ubwoba, ibisebo, ikimwaro, ariko anatakaje inema nyinshi z'Imana. Bavandimwe, nta n'umwe ku isi udacumura, ariko icyo turushanwa ni ukurwana intambara yo kureka ikibi no kubyuka, ugasaba imbabazi kandi ukiyemeza kutazasubira. Mu Ivanjili ya none hari ubundi bwoko bw'umuyaga. Abigishwa ba Yezu bari mu bwato, bagiye gufata indi nkombe, nibwo haje umuhengeri mwinshi. Imivumba irenga ubwato butangira gusendera, ariko kubera ko bari kumwe na Yezu, ntacyo bari bube. Yezu aracecekesha umuyaga, maze utuze. Yezu ndakwizera. Inyanja muri Bibiliya ndetse no mu muco w'Abayahudi yafatwaga nk'indiri y'amashitani, inyanja y'urupfu, aho ikibi kiganje. Abigishwa kwambuka bishushanya gushaka gutsinda ikibi, bakagerageza bakavunika, bakaza kuganzwa n'umuyaga. Ariko iyo batabaje Yezu watsinze ikibi arabatabara. Icya mbere ni ukumwizera, kuko ntushobora gutsinda imiyaga, ibibazo byo kuri iyi si utizera Yezu, utari kumwe nawe. Naho ubwato abigishwa bambukamo bushushanya Kiliziya ya Yezu ihura n'imiyaga, imivumba, imihengeri, itotezwa, abayigambanira babandi batema ishami baryicayeho, abakoreramo ibibi, abahemukira Kiliziya. Ariko kubera ko ari iya Kristu, Kiliziya imwe itunganye, gaturika kandi ishingiye ku ntumwa, nta ubasha yewe nubwo mu kuzimu ushobora kuyisenya. Yezu arahibereye. Nubwo hari abahakanyi bamwe bibwira ko asinziriye, Yezu yatsinze urupfu, Yezu yatsinze shitani, Yezu yatsinze ikibi, yatsinze icyaha, yatsinze imiyaga n'inyanja.
nitumwemere kuko nta cyamunaniye. Baca umugani mu mashi bati umwana w'indugu ayumvira mu ibale, umwana w'indugu yumvira mu ibuye, cyangwa ngo imfubyi yumvira mu rusaku. Kimwe mu bizakubwira umwana inzara yarumye agahura n'ibibazo bikamunobagura nuko usanga atajenjeka, atari bajeyi, yarahuye n'ubuzima bushaririye maze akabona isomo kandi akitwara neza, akaba intangarugero mu bandi. Ngo hari abana babiri bicaranaga mu ishuri, noneho umwe mu giturage ari kwayura agatakira mugenzi wo mu mujyi ko iwabo baburaye, nuko mu mujyi akamuseka cyane ati none se muburara gute? Ati aho kugira ngo njye mburare najya muri firigo basi ngapfa kurya umugati, cyangwa napfa kurya umuceri n'ibirayi byonyine. Utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Muvandimwe, nugira ubukene n'inzara izere Yezu, niwe kiramiro. Natwe muri ubu buzima duhura n'imiyaga, ibintu biturwanya tukagira ubwoba, amagorwa menshi, ibintu bikanganye, agahinda n'imiruho, ibibazo byaburiwe ibisubizo, uburwayi bwanze gukira, imitego n'ibishuko bya sekibi, ingoyi z'ubucakara bw'icyaha. Ariko nimuhumure, dufite Yezu, niwe uza dusanga akaduha gutsinda, akaduhumuriza, akaturokora. Yezu ni igisubizo kuba mwizera. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.